وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari mga kakasising kami hatiranan, at si mga sila yan simusugpat katutan yung social media, tukbal na mo in kasila sa mga kanyang katantang, murah-murahan, in waktu na to ini diilan kita nyo sinatahu ta'ala tawfiq. Madawat in tiap-tiap hambuk dahil katutan yung persukuan na to, dahil nikmat sa lagu-lagu, nikmat mara na to dahil di lauman sing gumiini sampay paadlaw kana-kana. Nikmat amon di magkabalos, amon na ilmu dahil Allah subhanahu wa ta'ala ini dia sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakang sa manusia. Kuma kita niyo in suko na to waktu ini sa Allah ta'ala. Waktu ini yari hambukanak amin di mail kato tani patumtum in siya ini yang pabaya mga nakatangbos ambuk lambang dahil haamoy in ikang pataas lang tasing kita tungod perkala pag maingat sin agama Islam. Amin masilang sa magsusong ini tumakat si mga lambangan pataas insyaAllah ta'ala. Palu-palu ramayan sila ini biak mga maka ini urol sin limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magda sin risala sin Tuhan na ito kabulalamin. Nanjari na kung magpalugay, tukbal ko na in hambukanak at awa longta ini tayo manghud sin kita hakama Islam wayron na rukaing dahil kan Tad Khalid Rajani wal yatafaddal siyadatuhu mashkur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Mga maumaas palanggungan namo agama Islam, mga milya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna niya itukbal na to adum ini insa taod-taod pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asa taod-taod pagsarang sukul kaniya iwan pagpuji away ron bugtuan sabab in Allah subhanahu wa ta'ala kain nagpapanjari sin pitong lapis langit iwan sin pitong lapis lupa. Iwan damikyan nagpapanjari sab siya bangsa jin iwan sin manusia away roon dukay maksud wat malingkan in mag-ibadat harap kaniya. Mag-ibadat iwan magmabuka arap kaniya. In maudu na to adum ini weron na duwa ing wat malingkan padul ilm. Long hadith talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimah.
in hadith ini manunjuki in pagpanuntut ilmu insinin hukuman niya na wajib pakatan manusia atau kan fardu iudain kiaunan mo usog atau kan babae salta inambuok alim kabay ta hambuk pa hadith nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam fadlul alim ala al-abid kafaddil qamari ala sairil kawakib. Atin niya in kalabbian sinambuk alim amun malawang panghati niya amun naghihinang ibadat akaw na sin Allah subhanahu wa ta'ala insayni labiin afdal niya din na abid amun tao pag iyanon maghinang nadya amal ibadat wayroon pagpangadji kaniya ang kanda sifat siya di hadith ini kafaddil qamari ala sairil kawakib sabab in bulan minsan in kiaunan sin dunya tigiblum makaya niya pasawahon minsan kiaunan niya bukang bukda bukun biya sin sairil kawakib minsan in kiaunan niya mataod wat malingkan in sawa niya bukun biya sin sawa amun karil sin bulan at niya dito ta kakitaan sin apabila ko nanuntut ilmu mas malago in effect niya pakauman din sin amun mag-ingat-ingat sadya kita natawakan di kita manadji mangadji maraw nasarta iban din ang mga kamumulahan apag hinang ibadat taarama na amunain maghinang kita ibadat wayroon piangadji sin kita sabaw aun waktu manjali sa mahinang paningod-singod ataw kan pagjaga-jaga in paghinang ibadat magkaunahan siya pangadjion asupaya amun masiguro ta in kata sin amal ibadat sin kita ay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala nabi sin upamahan be example aun kau hambuok utang tatay manghud na insay ni doktor na apabila di ra ka huminang parsababan gaya na si mag-school na imposible in makaamoy darajat in may nang kaubya kaniya susungon ang kanda long sin kanda nagparman ni Allah subhanahu wa ta'ala long niya qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun subunal niya na mayita siya pamungan o Muhammad uno ka lang niya magsiwo ka lang niya intaw on panghati iban sinway adi nangasubin Allah Ta'ala in pangasu ang pagyanon ma'lum in jawab at tinyatanto di ito ang kanda patumtum sin ako pa mga
Ato timanghuran ko amon masi naman biyaw nangangadji. Suway tud kita nyo di magliso-liso at tungod sa pagpanuntot ilmo. Kataod na sabab pila-pila na dya din ang mga manusya in mabaya mga manuntod ilmo ba't maling kanuron sila tawfikan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa apabila ka tawfikan sa Allah ta'ala sa hadith, man yuridong Allah bihi khayran yufaqihuhu fid din. Atin niya isyusu in mabaya amundilan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan na pahatiun sa sin Allah ta'ala atau kan tawfikan sa sin Allah ta'ala. Atin niya apabila kau tawfikan na sin Allah subhanahu wa ta'ala nangadji na suway kita magsarang sukul kaniya atau kan suway kita mag-focus maraw tawab ikaw na in din ang mga manusya amun napi sin Allah ta'ala amun pakandulan niya sin ilmu niya. Iban in pagpanuntot ilmo ambok sayan din ang mga parasawaban amun palayan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsud na to walang sin sulka niya biasin baita hadith man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikan ila jannah. Atin niya isyusyu din kaniyo in himinang tiranan amun asupaya manuntut ilmu adan sin Allah subhanahu wa ta'ala diwuda ka online biasin mga muhadara atawa kan matukaw pamahad mag-attend ka mga class sabunal niya pagkusuron do kayong maksud ba't maling kan manuntot ilmo na palayon kayo mo sa Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsud mo palam sin sulka ya Allah. Ang kanda in pagpanuntot ilmo tuway na to sa inidilan halaka sabab muna niya malago inihin kadil niya tawang kato kunat din di ya dunya nabiluwa na bang kita sumud na palam sin kuwol. Biasin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung niya hadith idza mata al-insan in qata'a amaluhu illa min thalatha. Atin niya apabila kau sumud na alom sin kubol kata sin amal ibadat mo awugto na sa adto biya na sin pagsambayang in pagpuasa iwan sing kebanan pa ba't tumaling ka na to para kala muna niya amuna in sadakatul jariyah amun sin iusal sin ikaw piyag sadak ka ataw kan pianawang adaan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin mag-donate ka wa masjid ataw kan madras ipag-develop ataw kan ipaghinang
na minsan mawot na in wakto amon tumaykod na kaw diya dunya ini asa kaino amon aon naguusal sin masjid daon pagsambahayangan atawa kan sin madras daon pagpangadjian na inkayawan monuytuyan siya mugpat mito kayo palampul minsan in kiaunan mo amon mamatay na. Was dinayat to inikaruan niya amo na in ilmin yanfa'u bihi. Inikaruan niya at makatawang kay mo amo na lang niya in ilmo amon nahasil mo ataw kan piangadji mo. Amon ilmo iusal mo piag da'wa piang hindo mo ibu ra kahabay a masjid at ako ano na binaybayan na apabila in anak murid sin ikaw amon manuy tuy day sa pagpuas mo amon manghindo pakaiwanan na every hindo niya ito aon day sa bakian idil kay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan inikato niya amo na lang niya in waladin salih yad'u lahu. Din na mga makatawang kato amo ni kato apabila aon kita lang niya anak salih anak nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amon anak balaguin takwa niya atawa kan nangangadji akaw na sa Allah ta'ala na siya tuin makatawang kay mo alaway sinduaan niya kay mo. Muna ito yung pangitaan ta sin in pagpanuntut ilmo malago tud in ikatawang nila kato punhat dia dunya nabiluwa na adlaw akhirat. Ang kanda asa kaino kita niyo amon buy pa dia dunya tuway ratud kita niyo amon tumakama sin luto-luto sin kita niyo uminang kita nun sin amal ibadat mga kita niyo kauna sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan mag-support kita niyo ang mga kaanakan nato supaya amon nasusungon sila in may nang parsawawan amon makatawang kato bukon at din dia dunya nabiluwa na adlaw akhirat. Na patutubon ko na dyan maray di in nasiyat sin ako tawab aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.